सिगी एप खुदसेम लाइव लोइनना आकाशवाणी विविध भारती 91.2 डायमंड रेडियो यूट्यूब चैनल नोंगाले नंगना प्राइवेट स्कूल सिंगी मायोक्ता वर्कशॉप सेमिनार के पांगथोक्तुना लेबाक मिया ममांगदा लान होन्न बहोन करिगिनो लेबाक से मांगल लगे हारिब्रो सारदे अखोय केंद्रगी रिप्रेजेंटेटिव ओइबनिना सारगी भोटर अमा ओइना वाफम खरदंग थमजगे डिसिप्लिन मेंटेन तौदि हाइना ngakpigani लीला सिबु इबीबा ओस्मान गानी वासई रेडियो लीला से सक्तम लांगबिरी बसिंग नरेंद्र निंगोंबा ननाव कइनो नखोइनिना तौरिदुबा अइना नोइदा मदु थादो हाइख्रब नत्रो ननाव इसे वहागी जे इपा इमा मसक खंगहौद्रबनि हाइदुना नंगबु इपा इतोल सिंसिगी मचा सिंसिगा मिमाननबा हाइदुना इसक पिक्लिङैदगी नंगबु नमदा पोरगा लेकाइगी थबक अफंग अफंग बसुदुना नंगबु चाउनोइबा यौलखिबने मदुगी लमलो नंगसी ओइरिबा फिबम मसिबो लाक्लिबा मेगी तांग तरागनिपा नुमिदांग पुंग मापन तारको मतमदा डायमंड रेडियो की रेडियो लीला नोंगाले दानाव कइनो नंग हारिदुबो मतम खरदंग किसुम संगसिदा लेरकपसिदा नंगै वखल दुक यामना पिक्सिलब्रा दानाव नुंसिबबु मफम मतमगी मवोंगना होंदोक होंजिन तौनब्रने दानाव नंग आई अमदी से अखोइना सगत सकिबा मंगलान कया चनफम खंगदना मांगखिबा तारमा लाइंग जरी पाटोन मेमोरियल आयुर्वेदिक जॉन्टिस क्लिनिक हाइरोक पार्ट 3 चंपाथोंग रोड थौबाल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर यू थकपदगी लिवर चाउथोकपा लिवर सिरोसिस ओइरकदबा पोक कंखटपा मिट अमदी हक्चांगदा हंगाम मपाल मचू कारकपा अमदी पोकपदा ngairiba angangsingda जॉन्टिस नारकपा खुदिमक asi matam chana tanabiho liver cancer dagi kanhausi लाइंगबगी सेल लौजरोय मियामगिदमक लेजरे थोकचोम नीलचंद्र सिंह फिजिशियन इन जॉन्टिस हाइरोक पार्ट 3 चंपाथोंग इंटरनेशनल अवार्डी 2013 नेपाल अमदी काठमांडू अकोपा मरोलगिदम कॉल तोबियो 9862498264 लोइनना 8014220728 सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन साकाना मियामदा करिगुम्बा मतंग खंगनजरी हौजिक ग्लोबल पैंडेमिक ओरिबा कोरोना वायरस की सेकेंड वेव असिदा लमदिंग इलाबम लेकाइगी सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन साकाना मसिन कोनबा मफम सिंगदा हौखिबा मेगी तांग तरेट इंग्लिश सिंगनी कुनबा माथोय हारिबा नुमित असिदा कोविड-19 की इमुंग अमगी मियोय अहुम पुन्ना पॉजिटिव ओइरकपदगी मथंगी नोंगानबा मेगी तांग निपान इंग्लिश सिंगनी कुन माथोय मियोय अहुम अमगा पॉजिटिव ओइरकपदगी इमुंग मनुंगी मी सिंगना साक अमसुंग हिदाक लांगथकना चिंगबा थिंदोक थिंजिन तौबदा अवाब कया मायोकनरकपदगी सरकार क्लब की एजुकेटिव अमसुंग मेंबर सिंगना पॉजिटिव ओइरबा सिंगी चाक इंसांग थोंगथाक्तुना अमसुंग दरकार ओइरकपा हिदाक लांगथकना चिंगबा थिंदोक थिंजिन तौबगी दायित्व सी ngasi phawba ayuk nungthil khaidana honajari loinana lamdam asida leiriba pukchel charoba miyo kyasu angam mateng pangsin biraktuna hena mapung phan bibagidama pukchel charobi kwai ponumapo association asigi maikedi ikai khumna jabaga loinana thagachaba phongdokjari लाना थौरम अखोई ख्वाइगी इरक्ता तिनबिरंबा सरांगथेम श्यामचंद्र मैतेना नुंसिजरबा इमुंग मनुंग ख्वाइ पुमनमक पुथादोकलमलगा हौखिबा मेगी तांग 13 कालेंगी निनी पानबा इराय नुमित्ता लैखिद्रे लाक्लिबा मेगी तांग 19 कालेंगी 3 पानबा लेबापोक्पा नुमित्ता मंगानी लैहुन तमजरगा लाक्लिबा मेगी तांग 19 कालेंगी 13 पानबा निंथौकाबा नुमित्ता लाना थौरम थोकले मरम मसिना हौजी हौजिक थेंगनरिबा कोविड-19 ना मरम ओइरगा इमुंग मनुंग सागै नातै खरा खक्तमक पांगथोकसरगनी हाइना खंगहनजरीबा सरांगथेम मोहन मैतै मयामबा सरांगथेम ओंबी जमुना लैमा मतैमा सरांगथेम ओंबी नाउबी लैमा लोइनबी सरांगथेम चंचन मचानुपी सरांगथेम सनाथोय मचानुपा सलुंगफम ममांग लैकाय महिरोय सिंगिदमा नुंगाइरबा पाउजे
COVID-19 की सेकेंड वेव असिना मरम ओइदुना महिरोय सिंगना महि तम्मदा अपनबा थोगलिबा असिदा अदोम अदोंगी सासिंग मतम मांगहनबिगन बोसेम की क्लास 10 की सोशल साइंस हिस्ट्री एंड सिविक्स इकोनॉमिक्स की ओइना ऑनलाइन क्लास जूम ऐप सिजनदुना हौजरगनी मॉर्निंग सेशन पुंग 9 दगी हौजगनी नुंगथिन की सेशन पुंग 3 दगी हौजगनी ऑनलाइन की इंटरेक्शन दा तोंगा तोंगा रिसर्च पर्सन ममिंग लेरबा पर्सनालिटीज कया जूम मीटिंग दा उनदुना इंटरेक्शन तोबगी खुदोंग चाबा सुपिजरी अकंगब सीट मसिंग खर खक्तनी ngasi ngasi ma yawi ho akopa marol ge dama call to view 9378027853 amukahna 9378027853 class 10 ge social science history civics economics asi adom adom gi sa sing yawi ge haiba tarabadi subject sing asi ge dama lupa lising ani ge chanina hariba subject sing asi makok te gina loiba phawwa takpi tambi ge daba santosh sharma BA history honors Delhi University. Ngasi maktana biu akang naba sit masing khar khaktani. Good morning, Diamond. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Diamond. Good morning. Good morning, Diamond. Adom na tabiri channel asi 91.2 MHz da sandok chariba Manipur ki ihan hanba adugum laba community radio service ke Good morning, Diamond gi program ne program asigi kuthang da nungti gi phongni ba paw se khana naina ba amadi miyam gi pungning da phawbira pa pungning gi wakhalon bu aikoi mayam khana naina duna tanamina bagi adugum laba akhanna ba program Hauzik Lexere Adongi Damakta Diamond Radio na Sandokchari. Good morning, Diamond. Good morning. Good morning. Good morning, Diamond. Good morning. Ahan magtada Good Morning Diamond gi thorom tabidi basingbo Pusparani lai shrom na taram noksari hauzik nungti gi phong liba pause singdagi lokthok saba maru oiba pausing miyam da pichari ngasi kalen gi taruk ni panba inglising ani kungama thoi me gi tarik tara gani pan le pa pokpa numit asigi ahan bada maru oiba paw Manipur Pollution Control Board ki member secretary na NOC lising ani chamri yangkhai gani thoi pithok lamle hairi chairman na NOC sing chatna handabaga loinana verification tawgani haikre Manipur ki district tareta thamlakpa curfew numit tarani sangdokre manama sing yonba sing phut taruk lapnaraga megi tarik kun ga humdoi amasung kun ga tarukta hangba yare covid layeng bada sisinagadaba 2 DG miyam da sinakre haide Manipur Legislative Assembly ki member sing oirambagi mathakta Manipur lenga ki minister oiram kiba kaisamthong laisom leiraktagi laisom lalit amasung khetrigau AC gi ex MLA Vivek Raj Wangkhem laikhidre Test tawbagi masing hantharakpadagi pungkunga mari gi manungda positive case sahumga kuthra khaktamak thengnakre miyoi tara marina laikhidre Wangkhem Kishore Chandra NSA da detain tawkhre haide Kangla Sifai amadi phaknunggi sansing layingba hokre Lamlai Police Station konba Nomai Chingi Mahadev Laisang Mayada nahan thokiba khana sainabagi thodok mari lenana nomaina kapada senaba miyoi ama ngarang numidang pung 9 makharom taba matamda phagatle haide Manipur Fencing Association dissolve tawrakhiba
AI gi order High Court na chatna hankidre. कोविड थेंगननबा अखोई पुमनमंगना थौदांग लौमिनसे हाइना MSF की माइकैदगी फोंदोरकली अमदी कोविशील्ड कापलुबदा ई फमजिनबगी केस थेंगनरे हाइरे मरुओइबा पाउसिंग संदोकना मियामदा बिजरे हौजे कोविड-19 की अनी सुबो वेब मायोकनरक्तुना ngasi फावदा मणिपुर की पॉजिटिव केस मसिंग लिसिंग निफु सुपना यांखैगा मापन सुहनखिबगा लोइनना एक्टिव केस मसिंग लिसिंग तरुक सहुम कुंट्रागा निपान लैबगी मथक्ता पुना वैक्सीनेशन तौखिबा मियोइगी मसिंगना लाख अहुम लिसिंग मापन चनिपान मबुद्रागा तरुक यौरकपगा इरोइनना हॉस्पिटल क्लिनिक कोविड केयर सेंटर न सिंगबदा लैरकलिबा मियोइसिंगना सिजिनरकपा बायोमेडिकल वेस्ट सिंग याउना सॉलिड वेस्ट अमदी प्लास्टिक वेस्ट न सिंगबसिंग असिगी मतंगदा अखनना मॉनिटरिंग तौगदौरिबा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड MPCV की माइकैदगी करी करंबा लौखटफम थोकलबा थबक सिंग लौखटलिबगे हाइदुना येंगलुबदा बोर्ड असिदी अंगकपा फिबम अमदा लैरमले हाइरे तमथीरबा लैना लाइचत असि मायोकनरकपगा लोइनना मसिना पॉजिटिव ओइहल्लबा मियोइसिंगना सिजिनबा याउना इम्फाल ईस्ट अमसुंग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट याउना अपुनबा डिस्ट्रिक्ट तरेता कर्फ्यू की अथिंगबा थमजिनखिबदगी मियामगा हकथेंगनरिबा मफमसिंगदा नुमित कयानी पैसिंदुना हाइजिंदुना थमलकलिबा अमोट अकाइसिंगी फिबम नोंग अमुक सुरगा नुंसा अमुक साबना मरम ओइरदुना हेना साथीबा फिबम अमो हेलकपगी मतंगदा MPCV की माइकैदगी एक्सपर्ट सिंगा उनदुना वारी सानबा होनखी लोइनना बोर्ड असिगी माइकैदगी लौखटफम थोकपा थबक थौरमसिंग कदाई फाबा वेसिंग असिगिदमक्ता लौखटलबगे हाइबदु खंगननबा होनखिबनी अदुम ओइनमक मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिसता हिरमसिगी मतंगदा निंगथिजना पाखोम पीबा ngamba ऑफिशियल सिंग थेंगनदबगा लोइनना बोर्ड असिगी मेंबर सेक्रेटरी सु उननबा होनबदा फंगखिद्रे महाकपु पाउसे असिगी माइकैदगी टेलीफोन की खुथांगदा वारी साननबा होनखिबदसु रिसीव तौरखिद्रे हाइरे अदुम ओइनमक पाउसे असिना बोर्ड असिगी तोंगा तोंगानबा ऑफिशियल अहुमगा कॉन्टेक्ट तौरुबदा फोंदोरखिबसिंगदी मखोइगी माइकैदगिसु बोर्ड असिगी मेंबर सेक्रेटरी ओरिबा तखेलंबा मंगीगा उननबा होनखी अदुबु मयुमदा चलुरबा फावबदा उनबा फंगलखिदे हाइबगा लोइनना टेलीफोन तौरबसु पाइखलखिदे हाइना फोंदोरखी मरम असिना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अमदी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की प्रोविजन सिंगना पीबगी मतुंग इना बोर्ड असिगी माइकैदगी चीरबा तंजा असिदा पाइखतफम थोकपा थबक पुमनमक पाइखतना लैरे हाइरना फोंदोरखिबनी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर सिंग ओइरंबगी मथक्ता मणिपुर लेंगा की मिनिस्टर ओइरमखिबा कैसामथोंग लाइसोम लेरक्तगी लाइसोम ललित अमसुंग खेत्रिगांव एसीगी एक्स MLA विवेक राज वांगखेम लैखिद्रे जुलाई की तारीख 19 इंग्लिसिंग अमजमापन 19 तरुक पोखिबा लाइसोम ललित नुमित खरनी की ममांगदगी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरक्तुना मयुमदा ऑक्सीजन सिजनदुना लायेंग लक्लबा मतुंग महाकी फिबम सोक्सिलखिबदगी ngarang sisu hospital da pukhalubada kanbangamdana nukthel pung mari khara helakpada laikhidabani Vivek Raj Wangkhemsu COVID-19 positive oibadagi Delhi gi hospital amada layeng lakpada kanbangamdana laikhidabani mahak laikhidabada NPP gi maikaidagi deputy CM Y Joy Kumar amasung party ki president and kaisi ki maikaidagi awaba phongdorakle
COVID-19 Command Control Room na nahan थादोरखिबा चेरोल अमदा नहान नुंथिल पुंग मंगागी ममांग हौखिबा पुंग कुनगा मरीगी मनुंगदा COVID-19 पॉजिटिव ओइरबा मियोय चातुक हुंबुद्रागा तरे थेंगनखी हाइदुना रिपोर्ट तौरखरबसु ngaranggi oinadi tongan tonganba regulatory singdagi phangkhiba test tawagi result ta nahandagi ngarangna region masingda chanipan ga tara taruk hantharakhibadagi haukiba pung kunga marigi manungda sumnatagi positive case chahumga kunthra thengnakhre adum oinamak leina asina sihenbagi masingdi nahandagi ngarangna sumnatagi ani khaktamak hantharaga miyoi taramari ki punsi manghankhre IDSP na thokhiba report amagi matung ina nahangi oina test tawagi result lising ahum chahum humfuga mari phangi haikibani aduga masigi manungda miyoi chatruka humbudraga taret positive oiba thengnakhibani adum oinamak ngarangi oinadi haukiba pungkunga marigi manungda test tawkhiba miyoi singi result lising ani chaunga nifugnipan khaktamak phangbagi manungda sumnatagi miyoi chahum kunthra khaktamak positive oiba thengnakhibani Amarom da haukiba pung kunga marigi manungda laikidaba miyoi singi masingna taraga marini makhoigi manungda Imphal West dagi miyoi mapan masai sahi humfuga manga suraba marifuga nithoi humbudraga mari humbudra humfuga humdoi nifuga taret suraba nupa taret amasung sahi humbudraga taruk amasung humfuga humdoi surabi nupi ani amasung Imphal East dagi miyoi manga masagi sahi yankaiga taruk humfuga taruk sahi maubudraga mathoi sahi humbudra suraba nupa mari amasung masagi sahi humfu surabi nupi amani Lamlai Police Station konba Nomai Ching Singi Mahadev Laisang Mayada nahan thokiba khanan sainabagi thaudoka mari lenana nomaina kapada senaba miyoi ama ngarang numidang pung 9 makhairom taba matamda phagatle pharba miyoi asi gi mamingna mongjam poirei henba sahini fuga humdoi mahak Lamlai Police Station gi manung chanba yorbung khuldagini thaudok asi nahan numit yungba matung pung 12 makhairom tarakpada Baruni Singda Androdagi Samjet Sabam Abungo Sahitarani Pan Apokpa Laikhidraba Samu Andro Lopau Chumda Leibana Atopa Miyoi Singapuna Makhoi Tararomna Manama Singh Hekpa Lakhi Makhoina Baruni Singi Mahadev Laisang Mayada Fauduna Lakpada Maphamadu Leiramba Miyoi Kharana Yu Yaurakpara Hangbada Makhoina Yaude Hairubadagi Karem Kathainaraktuna Sauna ngangna saknakhi makhoina mafam adu thadoktuna laklaba matungda Mahadev Laisang manakta laihoba sakhangdaba sing aduna Maruti Gypsy amadi Hyundai Tata car amada laklaga abungogi yet thangba phaiganda nomai maru ama kapsillamlaga makhoi mafam adu thadoktuna chatkibani nomaina panduna soklaba abungo Palace compound laiba advance hospital da pukhatuna laiktana khibani Thaudok asigi matang Lamlai Police na case ama lokhat kibaga loinana thaudok asida senariba miyoi ngarang numidang phaba ngamkhibani Lenga ki Home Department ki maikaidagi tha asigi taret amasung taraga mathoida thokiba order singi matung ina Imphal West Imphal East Bishnupur Thawal Kaksing Churachandpur amasung Urkhul district apumbada thamlakhiba curfew gi matam athingba sing ado ngasidagi hauraduna tha asigi kungani pan fauba sangdokle haire masigi matang ngarang state disaster management authority ki state executive committee ki chairman su oriba chief secretary Dr. Rajesh Kumar na order ama thokre disaster management act english ani manga gi section 20/2 a gi provision singi matung ina thoglakpa order asina haibagi matung ina haujik faubada COVID-19 gi laiset makha tana sandorak libana miyam gi marakta physical contact singi matangda
चेक्सिꯟदबा यादबदगी डिस्ट्रिक्ट निपान असिदा थमलखिबा कारफ्यूगी अथिंगबसिंग असि था असिगी कुनगा निपान फावबा सांगदोकहनबनी मखा ताना चनखिगदबा कारफ्यूगी अथिंगबा असिगी मनुंगदा कोमथोकदबसिंगना हेल्थ केयर वर्करसिंग चथोक चसिन तौबा यावना नर्सिंग होम क्लिनिक हॉस्पिटल सिंग अमदी एनिमल हेल्थ केयर सिंग यावना हेल्थ केयर फैसिलिटी पुमनमक वेटरनरी मेडिसिन योनबसिंग यावना फार्मेसी पुमनमक कोविड-19 की टेस्टिंग अमसुंग वैक्सीनेशन की यावना मेडिकल इमरजेंसी सिंगी चथोक चसिन तौरिबसिंग मीडिया पावर फायर सर्विस PHED CAFNPD होम हेल्थ रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज फाइनेंस एंड ट्रेजरीज पुलिस डिपार्टमेंट अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनल स्टाफ अमसुंग एम्प्लॉयीसिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिंग ऑक्सीजन सप्लाई का मरी लेनबा गाड़ी सिंग LPG अमसुंग ऑयल टैंकर सिंग अमदी पोचै पुथोक पुसिन तौरिबा गाड़ी सिंग यावना इसेंशियल सर्विस सिंगी मनुंग चलिबा पावर सप्लाई वाटर सप्लाई वेस्ट गार्बेज क्लियरेंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेडिकल कोविड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इंटरनेट एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सिंग अमसुंग मथौ पांगथोकपदा अयाबा पिरबा लोइसंग ऑर्गेनाइजेशन सिंगी गाड़ी सिंग पावसी मखाताना पिजरे कोमथोकनी हाइरी महौसागुमना पेट्रोल पंपसिंग अमसुंग LPG आउटलेटसिंग हांगबगा लोइनना IOCL की स्टाफ सिंगना चथोक चसिन तौबदा अयाबा पीगनी इम्फाल एयरपोर्ट सु महौसागुम हांगबगा लोइनना मसिगी स्टाफ अमसुंग पैसेंजर सिंग चथोक चसिन तौबा यागनी हाइरी लेखफमगी खुदोंगचाबा लैबा होटल सिंग ख्वाइदगी यामदबा स्टाफ सिंगना चलाइबा याहनगनी अदुबु रेस्टोरेंट सिंगदी हांगबा यारोय हाइरी अमरोमदा ngasiदगी हौरदुना था सिगी कुनगनिपान फावबदा इम्फाल वेस्ट अमसुंग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंग यावना डिस्ट्रिक्ट तरेत मखा ताना कारफ्यूगी अथिंगबा सांगदोक हलकलिबा असिगी मनुंगदा लोकल वेजिटेबल वेंडर सिंगी ओइना था सिगी तारीख कुनगा हुमदोय अमसुंग कुनगा तरुकता अयुक पुंग तरेतगी अयुक पुंग 10 फावबा मियामना मना मसिंग सिंग लैननबगीदमक वेजिटेबल वेंडर सिंगना मास्क उपतुना अमगा की मरक्ता फुट तरुक लापना फंबा यागदौरे लोकल ग्रोसरी दुकान सिंगी ओइना मफम अमदा लैबा अपुनबा दुकान सिंगी मनुंगदगी दुकान अहुम खुदिंगी अममम खक रोटेशन बेसिसता मेगी तारीख कुनगा हुमदोय अमसुंग कुनगा तरुकता अयुक पुंग 8 अयुक पुंग 10 फावबा हांगबा यागने अदुम ओइनमक दुकान सिंगी माइकेदगी पोट लैबा लाकपसिंगबो क्यू सिस्टम द पोट लैहनगदबनी हाइरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी TAN हिल्सना ngarang thokhiba order amagi matung inna ADC singi hauzik lairiba chairman singbu mikhal pangthoktriba fawbugi oina केयरटेकर चेयरमैन सिंग ओइना खनख्रे अदुम ओइनामक मखोइना फाइनेंशियल पावर सिंगदी सिजनबा यारोय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिंगिना CEO अमसुंग DC सिंगना जॉइंट सेक्रेटरी ओइगनी हाइरे थासिगी तारीख 13 BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइरंबा प्रोफेसर S टिकेंद्र लेखिद्रबा मतुंगदा फजदबा वाहैवता सिजनदुना सोशल मीडिया दा अपलोड तौरुई हाइबगी चार्जदा इम्फाल पुलिस स्टेशन तोंगान केस अनि रेजिस्टर तौदुना लौखलगा नुमितुगी नुमिदांगदा फागतखिबा कैसामथोंग मोइरांग निंगथौ लेरक्तगी वांगखेमचा वांगथोय एलाइस
Kishore Chandra Sahi Nifuga Mathoi, Apokpa Laikhidraba W. Birendra Amasung, Thangmaiban Hijam Dewa Laikai Laichombam Irendro Sahi Nifu Apokpa L. Raghumani, Ngarang Police Custody, Matam Loiraduna, CJM, Imphal West Ki Kota Puthora Kibada, Kot Namakoi Animak, Lupali Sing Yankai PR Bon Amasung, Security Bon, Amamamda, Bol Pikre Adubu, Makoi Anigi Matakta, Porompat, Taubal Amadi Kaksing Police Station Singda, Lokat Kiba Case Sing the Susar Stora Kibaga Lunana, Wang Kemza, Wang Toy Elias, Kishore Chandradi, Ngarang District, Magistrate, Imphal West, TH Kiran Kumar na thokiba order amagi matung ina National Security Act NSA 1980 gi Section 3 gi Subsection 3 gi makhada detain tawre haide mahaki mathakta Imphal Thanana lokhat khiba case asigi FIR number na 75/5/2021 ni aduga L Irendrogi mathakta police station asida register tawtuna lokhat khiba case ki FIR number na 76/5/2021 ni haide. Imphal East ki manung chana leiba Kangla Sifai amadi Phaknung da leiriba sa san singda foot and mouth disease FMD lainana naduna saba thakpa ngamdabadagi mayang kangsillaklaba san sing ngarang veterinary and animal husbandry ki team ama laklamduna yangsinkhre haide panbaya badi Kangla Sifai amadi Phaknung gi lomi singna phongdorakpagi matung ina Phaknung amasung Kangla Sifai gi sa san sing Paktakna na sigadawre haibagi tawkiba report adu hek phangbadagi mafam aduda FMD lainana naraba sa sansing adubu layengnanabagi damak veterinary and animal husbandry gi team ama lakhibani team asina khungang asida lairiba FMD na naraba sa sansingbu layengduna tangai fadaba hidak lang thaksing khungang asigi lomi singda pikhre loinana makhata na laina asina sa sansingda narak handana bagi damak ngasi khungang ani asida lairiba sa sansing hida kapthoklagani hainasu khunja singda phongdoklamki haina Kangla Sifai gi lomi KH Punsina phongdorakhi loinana khungang asigi lau singubada sisinariba sa sansingbu FMD laina asidagi ngakthoknaba hidak langthak pibiramba amadi hidak kapthoknanaba sinbibagi damak khunja singna veterinary and animal husbandry gi teambu thagatpa phongdorakli Fencing Association of India FAI gi February gi tarik 3 English ani kunda thoglakhiba association asigi office order amana Manipur Fencing Association MFA register number 4932 of 1983 bu dissolve tawrakhiba order adubu High Court of Manipur da Manipur Fencing Association gi maikaidagi tongan ba civil writ petition ani file tawraktuna challenge tawrakpadagi court na lokhatuna masigi wayel chatharaba matungda Fencing Association of India na thoglakhiba order adu chana handana thamkhre COVID-19 gi ani suba web na maram oiraga Manipurda positive oiba migi masing leptana hengalakpa loinana sibagi sang wanglakpa si yenglaga lengak na lokhalakpa khongthangda center dagi oxygen walhandana ba mateng pangduna lakli ngarang India lengak ki Ministry of Health and Family Welfare dagi oxygen concentrator humfu Imphal da tharakre Indian Air Force ki plane
AN32 na oxygen concentrator sing asi ngarang nungthil Imphal International Airport ta yauhanlakhibani hairi COVID-19 gi anaba singna laichit asi thengnabada sisinagadaba 2 deoxy D-glucose 2 DG haina mingthonba Defense Research and Development Organization DRDO na puthokpa anti-COVID-19 drug ama ngarang Union Defense Minister Rajnath Singh na miyamda sinakhre. Union Defense Minister na miyamda anti-COVID-19 drug 2 deoxy D-glucose 2DG ki ahanba tangkaki dosing yenthokpagi thauramda Union Health Minister Harshvardhan amasung AIIMS Delhi Director Dr. Randeep Guleriasu saruyakhi loinana anauba hidak makhal asi COVID ki anaba singna sisinaduna laibak asida COVID-19 gi laisat thengnaba matamda sihanbagi sangsu hanthahanba ngamlagane hairiba hidak makhal asi powder oina lakpani amadi anaba singna isingda thitlaga sagadabani hidak asi Defense Research and Development Organization DRDO gi regulatory masa ama oiriba Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences IAMAS na Hyderabad ki Dr. Ladies Regulatories DRL ga khusamnaduna puthokpani loinana ahanba tangkaki oina dos lising tara thadokre hidak makhal asi COVID ki mayai oirap lubadagi hauraga aruba phibam phawbagi sangda naraba miyoi singda sizinanaba Drug Controller General of India na megi tarik amada emergency approval pikhibani hidak asi changyeng tawpa matamda hospital da laikanariba anaba singna sizinabada oxygen da bhap tabagi sang hantarakhi amadi masa fagatpagi sang yangkhalakhi loinana hidak asi sisinaruraba matungda RT-PCR lawba matamda negative oirakpagi matamsu tensilakpa thengnakhi hairi hidak asina laibak asigi COVID-19 gi lanthengda asoba mateng amasu oiragani haina phongdokhi मियोइबा खुनाइदा चपचाना सिंगनबा मखलगी लान अमा ओइरिबा COVID-19 गी लेना लाइसतका थेंगनरिबा लान असिदा लेंगाक नत्रगा मरी लेनबा लोइसंग सिंगदा इंथोक्तुना थंबगी महुत्ता अखोइ खुदिंगमकना इसा इसागी लौफम थोकपा थौदांग सिंग लौनदुना लाइचत असि मरु फंगना मुथनना होटनमिनसे हाइना मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन MSM ना फोंदोरकली लुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी Melem Bijuda Thadorok Paserol Asina Hai Lamdam Asida COVID-19 gi phibam asi noma gi phibam lusilakli laichet asigi ahan bama sung ani suba web asida miyam gi damak soktha banaidana frontline warrior oina masagi mathau sin pangliba Dr. Singh amadi atai health care worker Singh phawba laichet asigi khayata punsi lomkhiba yaurabani लाइसेट असी लांथेंगना बहोनबदा असोबा थौदांग लौबिरंबा जेमनिंस फोरमपाट की डॉक्टर रिसर्च दोंगमई मसागी मथौ पांगथोंगनबा होनबदा कोविड की विक्टिम अमा ओइना ताइबंग थादोखरबनी हाइपना सिंगबा वाफम फोंदोरकले Leibak asida COVID-19 dagi ngak thongnana ba pak sana kapnariba Covishield hariba vaccine makhal asi kapluba I thoglakpa amadi I gi utong singda I phamjin bagi kesing yam tangna oirabasu thengnare haina Panel on
adverse events following immunization na Union Health Ministry da report pirakre agency dagi phangba pauna hai AEFI gi maikeidagi Union Health Ministry da laibak asida COVID-19 dagi ngakthongnanaba paksana kapnariba Covishield hairiba vaccine asi kaplubada I thoglakpa amadi I gi utong singda I phamjinbagi thodok 13 rom thengnare adum oinamak hairiba thodok sing asi tangna thokpa maramna thoidokna kiningai makti oidri expert panel asina hai vaccine kaplubadagi side effect thengnaraba sample chatrelom khangatuna thijinbada case 13 amadi thromboembolism hairagasu khangnaba I gi utong singda I phamjinba yaurakpa amadi phamjilaba I singadu atopa singli singda sandoklambagi case thengnare tawigum sung study kharagi matungina Oxford University amadi AstraZeneca na develop tawduna India gi Serum Institute of India na puthokpa Covishield kaplubadagi I phamjinbagi thodok asi dose million amada sumnadagi chada 0.61 khaktamak thengnai haina praman tawri India da thengnariba case ki sang asi United Kingdom gi health regulatory na piba million dose amada case mari amasung Germany na piba million dose amada case taragi sang adudagi su India gi sang na nemlibani yamna pikpa sang da Covishield kaplubadagi I thokpa amadi I phamjinbagi thodok sing thengnaba yaurabasu leibak asigi Bharat Biotech na puthokliba Covaxin hairiba vaccine asi kapadadi hairiba side effect asi thengnaba leitri hairiba side effect asi Europe ki miyoi singna South amadi South East Asia da lairiba miyoi singdagi sada humbudra rom hena thengnari hainasu panel asina phongdorakle Bot ki matamda yumthong khuding sangduna bot ki vikha ni khibagumna ngasigi matam asida su yumthong khuding sangduna hangba sumgani laichet ki lanjaw asidagi misam miyambu sembiba asoi angam thoandanaba yengsinduna senabiba mathau tai haina Human Rights Defender Manipur HRDM gi General Secretary Rakesh Moirangthemna thadorokpa cherol amada phongdorakli Curfew amasung lockdown na leita laira singidi kupu manungda thambaga manai masi nataba atopa pambai amasung khongthang lokhatkadabani mapan thokpa thingduna imungda lengdana leihalingai matamda nomada sangdaba yadraba maru oibasing kharadi soidana yumthong khudingda phangananaba singadabani mai isingi mathakta nomagi chara ani phanghanba haibasi leingakna seksina yengsinduna phanghangadabani Lairabana hena namna leiba leibak sidri thamko hena saukhatpa ina khunba leibak singdasu mahik leina asi khangba ngamnaba honaribasi fawbada aruba kaya mayoknari khangba ngamdri drug yonbada maming leraba miyoi amana thangna Yan badanatana nomoina su mayumda laktuna kapsilambadagi miyoi ama sokle thodok asida senariba miyoi asi lotkre haidi thodok asi tha asigi tarik 15 gi nungthil pung 3 makhairom taba matamda Thobal Police Station gi manung sanba kaibung sana sabi leirakta thokhibani soklaba nupa asigi mamingna MD Samu sahi 19 apokpa Abdul Gafar kawi Thangna yalamba miyoi asigi mamingna MD Itomba sahi 15 apokpa Saukat Ali kawi makhoi anima kaibung sana sabi leirakta leibani haidi MD Itomba haiba miyoi asi lotkre thodok asigi matangda Thobal Police na case ama laukhatuna chenariba miyoi phanana bahonari thodok asi tha kharagi mamangda MD Itomba na samudagi tata truck ama wairaga lona samu khanghandana mayai kya pachinjak
heroin powder amadi WI tablet na singba hapchilambadagi पुलिसने एमडी सामू फाखी सामू मतम खरा जेल दा लेरबा मतुंग थौलक्लगा महाकी गाड़ी अदुसु पुलिसना फाजिनखिबगी मतंगदा सामूना इतोमबगी मयुमदा लाक्लगा मागी गाड़ीसु पुलिसना फाख्रबनिना सेल खरा हंजिलउ हाइरुबदा इतोमबना मयुम चंख्रगा थांग पुथोरक्तुना यानथरकपदा सामूगी लाइबक्ता खरा सोखी मदुगी मतुंगदा इतोमबना अमुक सामूगी मयुमदा लाक्लगा नोमई राउंड खरा कापसिलमखी मदुदा मीदी सोखीदे अदुबु सुमांगदा खामदुना लैबा गाड़ी मचा अमदी अतेक अकाई थोखी थांगना यानबदा सामू का हेना सोक्तबदगी फार्मासीदगी हिदाक खरा लौरगा मयुमदा लायेंगदुना लै थौदोक असिगी मतंगदा थौबाल पुलिसना केस अमा लौखटपगा लोइनना चेनरीबा इतोंबा फाननबा थीबा हुंबगी थबक चथरी स्टेट गवर्नमेंट कोविड-19 की अनी सुब वेब थेंगनबदा थौदांग लौरिबा डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ सिंगी इंसेंटिव की चांग लौथोकपदा आशा सिंगबुसु कोनसिनबियु हाइना ऑल मणिपुर एक्रीडिटेशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा की प्रेसिडेंट थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकली ngarang paurabi lining thau puthiba community hall da khundrakpam kendra kanbalup KKKL saphongkhret hawdokpagi thauram asida paurabi yaiphanharol kanglup paurabi ki president K Ronel amasung secretary S Ningthem yauki paurabi rising star club ki vice president N Chelung amasung secretary general L Maipak yauki COVID-19 joint task force पौराबी की प्रेसिडेंट अमसुंग पौराबी डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट सु ओरिबा के कलासान याउना टास्क फोर्स असिगी थौमीसिंगना थौरम असिदा सरुक याखी हाइरी मियामना वखल तामिनरबा मतमददा कोविड-19 लैना लाइसत असि माइथिबा पीबा ngamgani हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO ना फुंगदोरकली कोविड-19 की अनी सुबा वेब थेंगना मणिपुर मियाम की पुकसाक पुथोकलिबा मियाम पुंबना युम-युमदगी हेंदोकनद्रबा तुमित फाव पाइनद्रबा मतम असिदा मखुत्ता लांगोन योमपाक थांगजौ पाइदुना लबुक्ता पात्ता लेखोम लेनांग मरक्ता नोंजु नुंसा थीदना थबक सुदुना मना मसिंग फौ चेंग सांगा उहै वाहैना सिंगबा मियाम गी चाननबा सिंजाक पुथोकलिबा लौमी सिनमी nganmi singasi frontline worker ni haina lengangna sakhangbiu makoina sinjak puthokpa lepkhrabadi miyoiba aikoina kari zadana hingani haina Irabot Foundation Manipurna haikre Khangabok AC gi manung sanba Khangabok part 2 GP da napsagi cheng kg masing suna pide haibagi wahau dangarang Rationing agent sing amadi beneficiary singi marakta ungkhana khre haidi Malemda COVID-19 ki asoba saitheng nanga sidi iramdam asidasu masigi saitheng pire iramdam asidasu leina laisit asigi ani suba web na pirakpa saithengna kham thengna awaba saitheng ama oirakpaga loinana miyam gi punsida hiram kayada awaba saitheng kaya thengnari haina Desam Kaksing District Council gi Health and Environment Secretary Yumnam Bopen Jitna Thadorakpa Cherol Amada Phongdorakle ngarang malem gi miyamna lanthengnariba coronavirus COVID-19 nongmadi aikhoina soidana maithiba piba ngamlakhigani aikhoi khuding magna akhang ahi singi poktak punna kanglon chumna
ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡꯆꯥ ꯈꯛꯀꯤ ꯏ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ CBIꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯎꯠꯂꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯝꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯅ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕ CBIꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯤꯠ-ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯕꯦꯗꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯔꯨꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯗꯥꯁ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ MCCꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯍꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯦꯗ 18ꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯦꯗ 5ꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 65ꯗꯒꯤ 35 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯡꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯇꯣꯛꯇꯦꯛꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎ ꯋꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨ ꯐꯨꯛꯇꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ꯫ IMDꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 110 ꯌꯧꯒꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯣꯛꯇꯦꯛꯀꯤ ꯏꯐꯦꯛꯠꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯙꯨꯗꯨꯔꯒ ꯔꯠꯅꯥꯒꯤꯔꯤꯗꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯄꯥꯟ ꯌꯧꯅꯕ ꯔꯥꯏꯒꯥꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯇꯝꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯈꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯃꯅꯤꯌꯟꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯅꯤꯜ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯐꯥꯈꯤꯕ YAR ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ MP ꯀꯥꯅꯨꯃꯨꯔꯤ ꯔꯘꯨꯔꯥꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯝ ꯔꯥꯖꯕꯨ ꯁꯤꯀꯤꯟꯗꯔꯥꯕꯥꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯅꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯒꯕꯔ ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ KSN ꯃꯨꯔꯊꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯍꯤ 69 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ 2 ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯁꯥꯊꯤꯔꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯇꯣꯛꯇꯦ ꯊꯨꯡꯂꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8 ꯀꯣꯟꯅꯒꯗꯕ ꯔꯦꯝꯗꯦꯁꯤꯚꯤꯔ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯔꯨꯄꯥꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 6,393 ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 32 ꯁꯤꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ 32 ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯦꯁ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯗ ꯀꯣꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ BSFꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2,063,000ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯄ꯭ꯂꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯗꯦꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯇꯟ ꯂꯥꯜ ꯅꯥꯠꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ TV ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯦꯁꯕ ꯃꯍꯟꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯗꯥꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯤꯁ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯃꯦꯖꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ 2021ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯒꯖꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 200 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯤ ꯁꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯅ ꯁꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 8 G7 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 150 ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯁꯦꯐꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇꯒꯤ 10% ꯆꯥꯡꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯕꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ G7 ꯑꯃꯁꯨꯡ EUꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ US ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯟꯇꯣꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯤꯡꯀꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯗꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ UN ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯤ
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯍꯨꯕꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯋꯨꯍꯥꯟ ꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯆꯩꯅꯥꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯊꯨꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯑꯦꯟꯅ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯦꯡꯊꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯇꯤꯁ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔ ꯂꯤꯒ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯕꯂꯥꯅ ꯃꯦꯆꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯖꯜ ꯑꯗꯨ ꯆꯜꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯔꯦꯟꯖꯔꯁ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯔꯇꯟꯁꯄꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 5-0ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ स्वीडनगी सिटी गोथेनबर्गदा लैबा गेमला उलेवी स्टेडियमदा यूरोप की नुपीगी फुटबॉल क्लब की ख्वाइदगी थाक वांगबा टूर्नामेंट ओइरिबा वुमेन चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang sanakhiba फाइनल मैचदा स्पेन की बार्सिलोनाना इंग्लैंड की चेल्सीबु पांजल 3-0दा माइथिबा पीदुना टाइटल लौबा ngamkhre। इंडिया की उड़ीसा स्टेट की कोनुंग भुवनेश्वर था सिगी कुंगा पनमसुंग कुंट्रादा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मखादा पांगथोकपा हॉकी प्रो लीग की मैच अनि न्यूजीलैंड की टीम गा इंडिया गा सानगनी हाइना तौरंबादु कोविड-19 की लेबाक असिदा थेंगनरिबा अनिसुबो वेब की चैथेंग असिना मरम ओइदुना न्यूजीलैंड की टीम लाकलरोय हाइना फोंगदोखरे। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप की दमकता बेल्जियम की मियोई 13 साबा टीम लाउथोकपदा ममिंग लेरबा इडेन हेजर्ड रोमेलू लुकाकू अमसुंग केविन डी ब्रुइन की ममिंग याउख्रे। स्पेन की राफेल नडाल नंगरांग अथेंगबदा सानखिबा इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की फाइनल दा वर्ल्ड नंबर 1 सानरोय सर्बिया की नोवाक जोकोविच पु माइथिबा पीदुना मसागी 10रक सुबा इटालियन ओपन टाइटल लौबा ngamkhre। चलिबा था असि 19 दगी दुबई दा पांगथोकनी हाइना तौरिबा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दा सरुक याननबा सेम सारखिबा इंडिया की बॉक्सर कुन की टीम अदु हौजिक फावबा दुबई चननबा वीजा फंगदना लैरी हाइना बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की सेक्रेटरी हेमंत करिताना फोंगदोखरे। फ्रांस की फुटबॉल
क्लब सिंगी ख्वाइदी ममिंग लेरबा टूर्नामेंट ओरिबा लीग 1 गी ngarang sanakiba matchta hanagi चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेना रेम्सबो पांजल मरी शून्यदा थोइदुना लीग असिगी पॉइंट टेबल दा लुचिंगबा टीम लिलदगी पॉइंट अमखक हंथरगा लैखिबा मरमना टाइटल लौगदबा क्लब अदु थासी कुनगा मरीदा सानगदबा अरोइबम लीग मैच अदु फाउबदा ngai tari COVID-19 gi anauba wave na chaitheng piriba Japan da haukiba chahi da pangthok lamgadaba Tokyo Olympic Games laichat asina maram oiduna chahi ama yaithoklaga chatliba chahi asigi July 13 dagi pangthoknanaba honaringai marak asida tongan ba Paul Singna chada marfugi changda Japan gi mioi singna Tokyo Olympic Games asi pangthoktaba pamli amadi All Manipur Football Association gi maikai fongdorok pawarol amagi matung ina association asina hokiba thagi kunga humdoida thokiba office memorandum adugi makha taraduna amateur players singna season English sing ani kunga mathoi kunga ni thoi gi oina amateur retention forms form 02 da mensinduna chahi asigi jun gi ahan ba cheyol fawgi manungda upload tarokadabani hairi थागतचरी निर्मला लोइसलकपदा मरुओइबा पाव अमुक हना पिजरी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी ना एनओसी लिसिंग अनि चामरी यांखैगनी थोइ पिथोकलमले चेयरमैन ना एनओसी सिंह सना हंदबगा लोइनना वेरिफिकेशन तौगनी हाइख्रे मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरेत थमलकपा कर्फ्यू नुमित 10 नि सांगदोख्रे मना मसिंग योनबसिंग फुट तरुक लापनरगा मेगी तारीख कुनगा हुमदोई अमसुंग कुनगा तरुकता हांगबा यागदौरी कोविड लायेंगबदा सिजनगदबा 2DG मियामदा सिनख्रे टेस्ट तौबगी मसिंग हंथरकपदगी पॉजिटिव केस 350 खक्तमक थेंगनख्रे मियोई 10 मरी लैखिद्रे लाइसोम ललित अमसुंग विवेक राज वांगखेम लैखिद्रे लमलाई पुलिस स्टेशन कोनबा नोमाइजिंग सिंगी महादेव लाइसंग मयादा नहान थोखिबा खना जैनबगी थौदोक मरी लेनना नोमैना कापदा सेनबा मियोई अमा ngarang numidang pung 9 makhairom taba matamda पुलिस न फगले हाइरे वांगखेम किशोर चंद्र NSA दा डिटेन तौख्रे इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लैबा कंगला सिफाई अमदी फकनुंग द लैरिबा सा सनसिंगदा फुट एंड माउथ डिजीज FMD लैना नादुना चाबा थकपा ngamdabadagi mayang kangsilakaba sansing ngarang veterinary and animal husbandry gi team laklamduna yangsinkhre hairi Manipur Fencing Association dissolve tawrakiba FAI gi order High Court na chanahan khidre COVID-19 gi ani suba web na maram oiraga Manipur da positive oiba mi gi masing leptana hengalakpa loinana sibagi sang wangkhalakpa si yenglaga lengak na lokhalakpa khongthang da center da gi oxygen walhandana ba mateng pangduna lakli ngarang su oxygen concentrator phumpu Imphal yorakre hairi कोविड थेंगनना बा अखोई पुमनमंगना थौदांग लौमिनसे हाइना MSF की माइकैदगी फोंदोख्रे अमदी कोविशील्ड कापलुबदा ई फमजिनबगी केस थेंगनरे हाइरे पाउसिंग असिग लोइनना हौजिकी ओइनदी नुंगटीगी फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकजबा मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरी
ताबिरिबसिंबो अमुका हना पुष्पारानी लाइश्रमना खुरुमजरी। अवाब फोंदोकचबा चलिबा था सिगी तांग 18 कालेंगी निनी पानबा सगोल सेनुबिद असिदा अखोई खुदिमंगने इकाई खुमनजरिबा उरिपोक थौगाइजम लेकाइदा लेबा फुटबॉल की कोच बी लाइसेंस होल्डर श्री लाइसरम इंगम मैदे लोइना सना हायरगा सुखंगनबिबो ओजा असि मनुंग मतम चादना लेखिद्रे ओजा असिना 2008 तगी